Rêve len sutil fin de ces barzonego et voiler zo undra ne ha morse un tual d'un dregantat giriou newe vid ur brezoneger vid yann brezoneger keitat mo peus man. Klaskara chom deus am eus tu. Ja? Se zo vel hag aze e deus un emzar avec avet e barz neus force pectore communieziez e neus force peler. Pa avec oz a lakat giriou newe e barz liezon dut. Piou a ziviz a pez a vo un tijet ne ket a rezo e pen ar gevedigas, et a rezo e barz a gevedigas hag a re un tijet an treo. La velaket re a dreo e vin naret. I deus bet un emzar e vese un emzar diems ki an a war. Hag a ben a fin e ze a ro notamment la gempouez des varzonies. Evit skrid de wal a drestol le zonjon barz. Bon, ar skrid e vese tad koz ro perzur, se zo penons invoreno famil. Da la radei e ra gant ar c'heriaouek naturel. A zo manti. Naket da gerat kalstra o pen o peus. Evit me angela, arze penons et dija tamm edi savel vid penadozo, beso penadozo laboratoire vid reval. Hag aze e ra gant ar yez a vejou hag a zo pin vidikor vid mavekavet an askour. Hag lakant ar goz war ze pugur e pa me amzer e labouran war yez Angela Duval da la radei kemer ar giriou gant fraz neus kouer vid arze manze divertor hag aze penons ver souezet o welet penons e bopret de a reveziadenno mo peus c'hoant deus ar memeus giriou a desten e ar memeus re ne jinchket a reolenno. Delar de ur yez hag a zo stabilet, hag a zo assur, an e de tamm kudenn bet evit skrivañ mo peus man. Santet veze, kudenn bet. Kemer ar just kouerioù, bod a ret e brezon hag ar pep poezusan e an arogeno goude ar verbo. Ar verbo gant an arogeno. Se zo gwir e kemra e give. Met ne jinch morse arogen mo peus ran a hed ar corpus. A se zo penons dedenuskel. Da la de deus ur yez assur. La meus o un nebeud skrido hag a zo labouret